Mnumzana UOmega Sibanda waba Vice President weZimbabwe Football Association. Imidlalo yeAFCON ka-2024 uyibona njani? Yikhanyeza kamnandi khangela phela ama-team angezelelwe ukuthi abe maningi. Kuzaba lemidlalo emangalisayo ngikhangelele ama-team amakhulu azadlala laphana. Mina kodwa ngikhangele kithi eSouthern Africa ukuthi ngibone ngani iZambia izasimelela, leDRC izasimelela. Izwe ngizibona nzingama bafana uyithe hayi bafana hatch not kokathezi ngikhangelela iZambia leDRC ngapha kodwa zokusiya phambili ngale iZambia izabe khona kuma semifinal. Ngikhangelele ukuthi iMorocco ikhona, iDRC ikhona, and laleli lizwe leli abantu abalilanzeleli iEquatorial Guinea isiimprove kakhulu leSenegal. Yiyo ama-team ngiyabona ukuthi sibili kulomdlalo. I-host nation Ivory Coast yakhalele phansi. Ivory Coast ikhona ngenxa ukuthi bakhona phana but kayidluli semifinal. Kayishoza idlule edlule semifinal sibile ngiyibona iMorocco, Senegal, Zambia or DRC ziyabe sikhona khona. I-Algeria le-Egypt hayi le-Ghana. Hayi Algeria, iGhana kayiqinanga. Ngikhangelele yona le Morocco, Ivory Coast, Zambia, DRC, Equatorial Guinea. Abadlali bokhale ukuthi laba bazabonakala ukuthi hayi badlala imidlalo lokuze nephezulu kakhulu ukhalelo wapi. Umfana wakithi lapha eSouthern Africa uPatrick Daka. Ngikhangela ukuthi uzasebenza sibili atshengisele ukuthi yena udlala kuPremier League eEngland. Kodwa mina kulomdlali ongithabisa kakhulu uthiwa uBabakawa but ugoalkeeper waseMauritania. Lwana umude kakhulu. Nguye ngilanda ukuyambukela kakhulu ku-tournament. Angaze mbona iplende kanjena ngiyabona lapha de save khona amabhora uyasave ugoalkeeper lwana enxe sikhuluma nje suka lapha ngaya kuma team amakhulu bese ngikhangela ama players njengabo mani labana bazasebenza labo sifuna ukubona onani ukuthi uzakwenzani khona njengoba la ungani kasadlala ifirst game la uyabe khona phana Osimhen oMusa ucaptain wase Nigeria sibona bayathini yibe sibakhangelele.